ሰላም ቤተሰብ መጀመሪያ እንኳን ኢጋማት ዩቲዩብ ቻናል ብለሓን መጻኹም ኩሉ ይፈቱ ማለት እዩ ሓደሽ ትኾንኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ተወስዑ ናይ ሎማዓንቲ ቱቶሪያል ንሪኦ ሪአክት ቱቶሪያል ማለት እዩ ሪአክት ንሪኦ ማለት እዩ እሺ React is a JavaScript library for building user interface ማለት እዩ user interface ንሕቲ building ገረሉ ማለት እዩ React is to build single page application ግን building ጋር ይጠቅመና ማለት እዩ and React allows us to create reusable AI component ማለት user interface component ማለት እዩ What is React? React sometimes referred to as a front to JavaScript framework ይባላል ማለት ነው ናይ JavaScript front framework ማለት is እንታይ React ማለት is a JavaScript library ሆነ ማለት created by Facebook ማለት ነው እሺ ስለካ React JS history ማለት እዩ ዘለኩም current version React JS v18.00 ማለት እዩ April 2022 ማለት እዩ initial release to the public v03.0 was in July 2023 ማለት version Z ኣብ 2023 ነይሩ React JS was first used in 2011 ባይዘ ተጀሚሩ ማለት እዩ on for Facebook and manifested features Facebook software engineer Jordan worked together engineer Jordan ይባሃል ማለት እዩ current version of React app is v5 ማለት እዩ እስካብ 2022 v5 ሆኖ ማለት እዩ እውን እስካብ v6 ክንበል ዘለ እስካብ 2024 ማለት እዩ React app includes built tools such as WebPages, Tablets, and Elements ዝበሃሉ tools ኣለዎ ማለት እዩ React app create ዝግበር ማለት እዩ ካብኡ what you should already know ማለት እዩ React ቅድም ምሳልና ክንፈልጦ ዝግበአና ወይ ከዓ ፕሪኮርስ ማለት እዩ HTML, CSS, JavaScript እዮም ማለት ስለዚኦም ገና ንእሽተይ ሃይላይት ምስራና ናብ React ተንኣቱ ይምከር ማለት እዩ እሺ ቀጥሎ ከዓ setting up a React environment እንታይ ከመይ ጌርና ስታና ንገብር ማለት እዩ ሶፍትዌር ኣብ React ኢንስታል ዝግበር ሶፍትዌራት ማለት እዩ መጀመርያ ታብና ለምስኩም if you have npx and node.js installed ኢልና you can create a React application by using create React app እንዳሓልዮም ያው ተንገብር ማለት እዩ ብሓፂሩ create React app create ንገብረና ማለት እዩ if you have previously installed create React app ና ዝምሓዚ ኢንስታል ነይሩ globally it is recommended that you uninstall the package to ensure npx always use the last version of create React app እንዳሓዚ ዝምሓዚ ኢንስታል ዝኾነ ነይሩ ኣይኾን ማለት ነው ሓድሽ ቨርዥን ተጠቒምና ኢና ኢንስታል ንገብሮ ማለት እዩ እሺ uninstall run this command እንዳሓ uninstall ንገብሮ እንተኮይንና ማለት ኢንስታል እንተነይሩ npm uninstall -g ማለት ግሎባሊ ማለት እዩ create React app ና create ንገብር ማለት እዩ እሺ run this command to create React application named by React app this ኔምና ማለት ኔምና ምሽካው npx create React app npx ንደሞ create React app ነው احنا ዚና ኔምና ማለት application ኔምና by create app ማለት እሺ run the React application to React application run ክንገብር እንተለና ማለት መጀመርያ ንጥቀም መስከም cd ናይ React app ንሞ npm start ምስልናዮ ቀጥታ ንሰርሖ React application output ንኹም ማለት ከዓ application እንታይ ይገብር React ይገብር ብባዕሉ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ introduction ከምዚኣ ትመስል ብድጋሚ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ገበሩ ናይ ሎማዓንቲ introduction React tutorial ከምዚ ይመስል
ቀጻሊ ናብ ፕሮግራም ስለ ንኣቱ እስካብ ሽዑ ሰላም ፅንሑ።